inrin ni kan lo thleng tareng mai khovel thu thar langsar kan han lor le dona tun tuma hianin Myanmar lam thu thar hmangin bul kan han tran do nanga hei tunlai chu Myanmar sipai lamin malakna tharan kalpui kan ria tangin kumin kumbul lama in thlan pui an naya sarkar tam takin an do da le an boycott chungpo in Myanmar sipai lam hianin malaknan kalpui in thlan buat seita thova an sipai sarkar so nge tumna atan hei hi an hmang ni te pon a hriata Asian Association of Southeast Asian Nation hialpon an du lo thu le an do dal thu an puang ani kha chutianga in thlan an buat sei nuwa khanin sipai sarkar party chuanin ne takin sarkar na an changa khami nuwa khan hei tuna bepui thlangna thar sipai sarkar thar malakna in bepui thlangna thar han kalpui ta ania mason na engenga mo chuan nei chhoni hian a hriata heta Mizoram lam hnaya te po malakna thar ron kalpuin chin state a kholian thren khat te po an ron la let le mek ania ingtika nge helai India Myanmar insum don ton na lam triawra lokami te po hi ingtika ngen ron la kang ti chu ngai to na om chho mek bokani chutianga ni mek lai chuan hei thulian tham tak mai a oma Myanmar president nita minol hang chuan in India voin hian aron tlo don ni in media te chuan an tar langa media lian zong zong deuh thoin hemi chung chang hi han tar lang hi hanen holokila NDTV le India media lian zong zong an tar langa Myanmar president Min Aung Hlaing hianin India hi mai ni som thum atanga zun ni thumin kara aron tlo don nia soi ania hei hi ruam mandan ni a Prime Minister Narendra Modi ina asoma wangin Min Aung Hlaing hian India ron tlo don nia tarlan ani Myanmar president nita Min Aung Hlaing hian in India chu voin hian ron thleng don ni in kan thulak na chuan a tar langa arwal hian high level delegation le a cabinet minister engemaw zat te sumdon na a hotu le sumdong lian company lian te pon ron troi om don nia soyani a India le Myanmar hianin ramri KM sangkhat zaruk somli pathum share border an nei ania international border an nei hi KM sangkhat zaruk somli pathum ania India state pali Arunachal Pradesh a hian ramri India Myanmar hian KM zanga som ni an neya Mizoram hian KM zanga som an neya Manipur lama KM zathum som kwa parriata oma Nagaland KM zani som panga India Myanmar hian ramri in tro man nei ani International Big Cat Alliance Summit ti hi India le Myanmar ina tuna inbiak nan nei tura a hming phua ania hei hi ruam handan chuan Min Aung Hlaing hian he summit hi aron chim don nia soi ania India ani som thum atangin hei hi tran tur ania zuni thum thleng nei tur ani dona heta tel tur hian India Prime Minister chuan Myanmar President har nita Aung Hlaing hi asom ani expert ten an soi danin atlo chung hianin thil tam tak India nen thodun na han siam don nia soi ania amai ro chu thukim chang taka tarlon lok ani hrilova culture lampang poimo na tam tak India Myanmar hian an naya in an na tam tak hei entirnan India ram chunga Mizoram le Myanmar a chin state te po tun maram khat British ina India apply chuanin ram pakhat an ni thina tong khat mang thla tu thumun an ni maro chu British inan chuasan hnu khanin tuna hian thren thranin kan hanom ta ania chuda chuanin culture lama po inkung kaina kan nei chungchang te pon soidon niom takania tin sum dona huang chunga agenda engemaw za tom boka chung singa chuan Kaladan multimodal transit transport project chu alian pol ani don hei hi beisei dan chuan kumsang ni som ni pasari a hian hon man antum ani he project hi India ina Asia khochak lam nena insum don ton na Asia chimchak lam nena insum don ton na akalpui chumita na ruaman hania ani na taka chuan China counter na ta na India ina adwan ani pakhat bokani Burma hi choita kang khan natural resources hausa tak mai hania China hianin rare earth mineral tele Myanmar a natural resource tam tak hi alo la thina Myanmar nena thok dunin chu tiang chuanin
Myanmar thau hi China hian a sok na savio ni hian a hriat bawk ani tin China in Belt and Road Initiative a kalpui hak a zo mek na hian India po hian in chumi el phatur chuan hmalak ngan kalpui ve ania chumi tan chuan he KMMTTP anti Kaladan Multimodal Transit Transport Project hi India hian a duang chuaka strategic thila po India hian hei man tangkai thei turin kongpui zau tak tak te po tuna hian an thlur ta sengsung mai ania India kotchua Southeast Asia kotchua Mizoram hani don ani anti thina kha hei a thleng dik chho mek zel chu ania hemia tan hian India ina project lian tak asiam hi sarkar na fongchel tu Myanmar sipai ten en hian tin nge chakzo ka kalpui ani anga tin nge kan man tangkai ang ti chung chang te po Modi hian onglang hi soipui don niom takani kan soi thina democracy ram lian ber India in mipui ti du da a mipui sarkar pai thatu sipai sarkar thlop ti te soi thin ani India dem na po lian tekena kal thin ani kha amma ero chu thil tam tak han ngai tu hianin China ron lian zel norlet na atana India in ma alak mek na hian Myanmar hian sarkar mumal silova afonglam sel tu Myanmar sipai sarkar an ni meu me boxia hengani wang hianin nam sipai lamte po le Myanmar sipai lamte po India hian a biak chiat lo ve ve hi ngai ve bokani chuti lain India ram ria mipui sipai ten ro an re latin heta aram ridang ate Thailand China ram ria te poni tin natural resources lampang chumi tin natural resources tamna ang chi antinan rare earth mineral tamna nia an soi thin Thailand ram ri anga te le rakhaina te ponia tin KIA ho Kachin Independence Army ho opna chumi area te po chuanin rare earth mineral deposit engemaza to omti te puan thin ania chung chu India nang even viau nia soi alo ni to bokani kha chungani wangjon India po hian hamsi pai te po abiak chiat le apong po dau chiam kha ti turan ni biak lam lo chu teng jona kal lo reng boka chu wangin India hian in balance Asia mangai ve ani hi kan hre thiam pu yangai ve viau mai chu tengani wangchuanin he Kaladan Multimodal Transit Transport Project po hi anina ang takafang son tur chuan Myanmar a fonglam chel tu le India hian in biak nan kalpui te po angai rengani hei tuna phei chuan Myanmar sipayan chak chhole tel telemoti mai turin ram an ron la thar le ta a sang ni le som ni pasaria hon tura ruam man lo ni to boxia chuwangin sipai sarkar te po hi India hian a dor angai lo thei lo ti ka han hreta ila India hi chuan in Bangladesh Nepal te po thiana asiama tun hai kuminga mozat khan Bangladesh Nepal te po China hian an influence thar viau mayan tunun thar ti in soila dikome Nepal te phei chu China sum mang hian mason na tam takan thoka dollar tluk la ding on tel China sum man pu kani chumi mang chuan in tui khwalian te le ro pui tak tak te longchol mun te Bangladesh a phei chuan longchol mun zau tak mai Sri Lanka te poni chutiang chuan China sum an pu ka chumi mang chuan in mason na an thoka kum chumi zata tan rul turani ti te nia Nepal te phei chuan in an rul hlei thei lovani an rul thei lo chuan in heng infrastructure te hi China in an thunun chhun jomang an duangin an hmang theiang ti in remna te po an siam pui ania hengani wanghian China din hmona tha chhozel ni hian alanga India ramri India thanom mayan ni wangin sum China atangan pu kan rul hlei thei thin lo wangin China hian aduangin heng rama te po hian in song het chhozel ni te pon lang India ta na him lo viau rengani tunma chuan China hian Myanmar hi apumpui deuh thaw hian sum don na ni emo sipai lam ram himna chungchanga ani emo ram himna chungchanga ani emo hodun na pum hlum kha lo nei pui thina India in rol khat viau thina kumsang ni le som ni paruk April thla khan India nen thodun na thar Myanmar chuan an siama hi chin chiat lak takani chanhele som ni pakhata sarkar na sipai lamina an chan le nuwa avoi khatna tan kumsang ni le som ni paruk khan hei kumin April thla khan India le Myanmar chuan in thodun na thar te po anan kalpui nia soi ani history kan clear chuan India le Myanmar ram ria hianin FMR antia free movement regime mantia chuchu passport le chutiang le kha tel lava ramri ton KM som paruka thui helai bordara cheng te hian in tlo ton theina zalen na khan nei thina
hei hi tuna ero chuanin restrict taka kalpui han ni ta a visa free movement ani thina tuna hian KM som a ti toy han ni ta boka zalian tak hma kalpui ang khan ni talawa hengte po hi India hian thil thui takte po an ngai tu ve boka ni ramrika na su asual na rui hlote le smuggling dangte hatliam jok na turten hei hi India hian a ruwa man ni te pon na langani tuna chuanin biometric enable entry te kalpuian ni to a exit le entry a hian restriction India chuanan kalchho puita ani sang hile somni paruk march thla khan NIA te chuanin Ukraine khole tui nia soimi paruk kha le American pakhat te border an lo man nol to boka hei hi Chin army drone an enkol na ta na training pe nia soi ani Mizoram kaltlangin heng ho hian lut nia soi ani nge a tiang chuan ramrikal tlang hian hetiang ang thil hi thleng chok boka India film khurviau nia soi ani bokani Kaladan multimodal transit transport project KMTTP hi India malak na Myanmar ne na kai noi India malak na chuan lian thamber halan ni ria Myanmar Friendship Treaty India Myanmar Friendship Treaty chumi ra chua chu nia soi ania hei hi India notice le Myanmar in thunjom na tur India kot chua poimo takani don ani hemi ti changtlung tur hian ekis policy nuaya India chuan mala in landlocked region te lopolo rambial tena kho engan mu theina tur le Asia chimchakram chuaka poimo takani theina turin India hian ma ala hemi chungchanga hian onghlainen hian Modi hian thutam takan soirin ania tin situi pot angchi Myanmar ena longchol mun poimo an nei te po India na kan man tangkai dan tur hemi chungchang te po hian soi kai rin ania ama ero chu India tan po harsan na lian taka tho henglai longchol mun te hi Burma sipai thunun na noya nom lova kan ria tangin arakan ho thunai na noya me kania India tan po balance ya mangai kan ti to kha Myanmar sipai biak thatlain helai longchol mun enkol a thunun mek tu arakan lampang te po India hian atho pui tho hangai don tina ani India Myanmar in sum don ton na hi sang ni som ni pali ni nga chung khan in dollar tlu la ding on ni point pakhat zeta kai phaka India hian Myanmar atang hian be lam chi te lekha tiang thlai lampang te kha la lut na saviau maya tuna hian in India Myanmar in kara hian in damdoi lam a in sum don ton na kalpui le turani India hian Myanmar damdoi lam lian tham takena supply don ya soi ani boka agriculture khol lampang te lo nei na ta na man khol te Energy Corporation chungchanga te po India le Myanmar hian thodun na tharan kalpui dona tin solar technology ate po India hian malak na lian tak Myanmar hian kalpui don ya soi ani chu in biak na dokana chop chua me ka ni boka hemi chungchang te poi onglai le Modi hian an soi rin ani o hemi chungchang hi soi tur tam taka omama ro chu kan soi zo seng lo han ni pot mai sela India hian Congo Ebola Sri len mek na hian tran puina lam damdoi athon nia soyania Africa Khomol puya Democratic Republic of Congo le Uganda ram Ebola Sri leng wang hian harzat na lian tak Africa Khomol pui hian an tok meka India sarkar chuan Sri Leng dona atana pui tur le chumi ta na tangkai tur man ro poimo te emergency medical supplies athona Africa Centers for Disease Control and Prevention chuanin India sarkar le mi puite thil pek Uganda a an regional coordination center chuan lo don to thuwa soi India indam doile man ruwa thon te hi Ebola rik mu chuana khol inan kolna hrilaka inven na le PPE le sanitization kits poimo tam tak athon tel hri wanga dam lo te boi puina man ruwa te hania hrilen na mun sang asem chu ani don ani World Health Organization chuan Ebola hrileng thar hi bunda bujia virus wanga omania thlani thumkal ta thleng khan dam doi bik le vaccine turalo omlo nia tarlan ani Ebola hi tuna hian mi sang chuang an vei to ti mu chuania mi zahni somnga don in an thi pui to boka WHO chuan he hri hi public health emergency of international concern PHEIC a puang to bokani he hri hi adar chaka wangin India sarkar chuan ram chung mi pui le khwal jin te fim khur turin thu chu asiama atul to pani lo chuan Congo Uganda
South Sudan rama te jin lo turin India chuan ami te angen mek boka India ram chunga lut thar te thli thlai turin airport le longchol muna te screenin khawtaka nei turin SOP siamani bokani Russia lampo buaina lian taka Gulf bial po chuti bokani ama ro chu tun truma hianin kan han chol ve de tanga kan puang hri lovanga damte kan omani chuan voin tlai lama Russia Ukraine le helai Gulf bial buaina thu thar berber ti chu kan tum le anga min lo ngai chang le vek don nia tu tok le photang